Hello Parlo, welcome back to my channel Umar Local. Tap vlog ni ke video kadai na kebenta kifan jong frenzy mo. Kam tam kitu kiba kwa mo kiba kwa ya frenzy bon rwa lang ha katu ka jingwa unana mo. Te kani ka jingwa ke bat kani ka jing trang jong pi kala urlong si sha mo hadin ba pila komen bar hadin ba pila komen ha katu ka jingwa jong ka jingwa unana bat kumta hero kala urlong hak kani ka sin ka bano kong mo ka jing trang jong pi ki fans ban friend zero walaupun ulang ya kata kejin terang so pita saya komen agak di video pesnya kuno ya gitu ke kentin jong friend si kiba ular wah itu hakat to kejin ruai mo te saya komen pi snya kuno ka biang ne kam biang ne pi snya hun ne saya komen agak di komen section vat klet ban komen mo pelong namar pelai bang ngupta mo kadon kam baik kita ke feedback mo la kalong ka ba ler ne ke ba pisnya tenan ne la da kalong ka ba pisnya tenaro pihak ban komen mo kenang ba frenzy penselak ban improve ken mo bahasa ko bero perlong siapa ya komen na benta katu ka baik ke post ke bangla post mo hakini kisngi baradem kata kadai ka ban le interview ya frenzy mo ban kili ya frenzy te saya komen hakini ke video pikwa ne bangin pun orlong saya kata mo hadin ba frenzy ulah pun orlong ya kingkwa jongpi ban rualang ha katu kecing ruwa unana te saya komen na benta kata ro mapolong te tong ini sangap ya kentin jong frenzy ha katu kecing ruwa unana. Yeah, let's go. Aku ngum Karyam badan burong mangi urang kasyong kun Dala keren mabisik tintelit mangalas dang trun Hangan ude kasyang syarkat upila de kasying krung Hanga pide usembay jong kajing it bangalatung Lai tapi om dan cakasyu yaki way bakin dang rung Manu benai ginong kersyan ki apan la jing rai upun Ngapat nga apsa kaju babla nun api bakan telun Na ijong te la ijong, ili ne la iyong Hakawa met kentai ngawa to umiat senrang Oi huni men sim jai hawa kam ni cirup ngidan Wat nam ailat bakan pen perana jing hernyam kabangidan Ya naduna underground bro syadu syam mainstream Hiju kinong kersyan bat kaju be jika tim Ngan pen priam yang sesian ya ki gentin ki bas usia ngan yai pen im yak tin kasi ban pen kelai kene kasi Thank you.